Oke, Bang Nasib, selamat mendengarkan Limpur Kandis kilometer 81. Iya. Perjalanan kisah perantau. Iya. Batol kaki yang goila dotahe sotar hataho marbulan-bulanan di pasar minggu pengangguran di banyak gimana udul jalan marah-marah nita odo male jalan sapot pamangan meningotlah kaki nasai totong di pengandura moha bahenon somani majo bagia. Iya, kisah perjalanan perantau ya, yang hidupnya tidak pasti, kadang harus menumpang di Jabun Idongan. Di Jabun Idongan pangusateani pai madapot pangomoan manupang modong jalan ut manupang mangan ayang goila dotahe sotar hataho pasar minggu pengangguran di pajak di mana udul jalan marang-marang minta odo male jalan sapot pamangan ala sowane jupangan berkerjaan saya tonton di pengangguran moha baheno somani majo bagia di pasar minggu mahuban sada kenangan di gang rompas kilometer walu sadai hati boya mamora dua dan lupa tu pasar minggu kan di sini.